yako, hakikisha umechangia na mwenzio. Usikubali kupendeza peke yako, hakikisha umependeza na mwenzio. Idi yenye baraka, haipendezi kuvuka mipaka. Furahini, ongezaneni, changieni kwa ajili ya Allah. Furahini, ongezaneni, changieni kwa ajili ya Allah. Turabatumie nshuti namwe abagenzi, duhimbaza umunsi mukuru w'Irayidi, nimushike imiryango iruguruye. Muntu tumbuza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama. Ni 97 n'ibice bitatu megahertz. Movie Company. Huyo kimwana anaingia kwa furaha kiringaringa, atakosaje kuringaringa? Muda wake umewadia, watu wote wamshangilia, kampata wake alomfia. Atakosaje kuringaringa? Muda wake umewadia, watu wote wamshangilia, kampata wake alomfia. Shangia, bishangia, biharusi anaingia. Shangilia, shangilia, biharusi anaporinga. Bishangia, bishangia, biharusi anaingia. Shangilia, shangilia, biharusi anavyoringa. Ni harusini, sikilioni, furahieni kwa maadili. Ni binti gani mwenye akili, asotamani kuvikwa shungi? Siyo siri, ni ufahari, ni thamani iso na kifani. Simu hewani, zikiri kodi, biharusi anavyonawiri. Siyo siri, ni ufahari, ni thamani iso na kifani. Simu hewani, zikiri kodi, biharusi anavyonawiri. Shangia, bishangia, biharusi anaingia. Shangilia, shangilia, biharusi anaporinga. Bishangia, bishangia, biharusi anaingia. Shangilia, shangilia, biharusi anavyoringa. Oh, macho yote kutazama, pande zote umetawala. Chonde chonde weki mwana, usikose kumshukuru Allah kwa hii neema ulokirimiwa. Waja wema wanaililia, ila mapema umefadhilishwa. Leo waitwa mke wa kaka kwa hii neema ulokirimiwa. Waja wema wanaililia, ila mapema umefadhilishwa. Leo waitwa mke wa kaka. Shangia, bishangia, biharusi anaingia. Shangilia, shangilia, biharusi
wacha we mke wa kaka sasa taratibu 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 yalla 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 la 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 mwaka kupiga rika wewe tumbuiza hizo MMC twende basi yalla 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 Mugisha Movie Company. muntu utumviriza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97 n'ibice bitatu megahertz. muntu utumviriza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97 n'ibice bitatu megahertz. Souverain du monde entier, il est maître de l'univers. Souverain du monde entier, il est maître de l'univers. C'est bien lui notre Seigneur, c'est bien lui le Dieu du ciel, connaisseur et pardonneur, protecteur des serviteurs. Connaisseur et pardonneur, protecteur de serviteurs, les gens humiliés, les gens opprimés. muntu utumviriza PJ Classic FM nukuri uraho bagamukama ni 97. aya nuko rero dusubiye kubaramutsa kandi oya kubaramutsa by the way twariko turatamba ibintu byari bimeze neza cyane na Mugisha ngaha muri studio nukuri ntimworaba abayoboye kuri Facebook rero hari abaryohewe bariye show hari akarero naka iyo ni imponjo babahaye Claude niyo nizeye kuri Facebook bavuze ati umuhungu wa Mama Zulu ubahwe sana kandi Idil Mubaraka nziza ni afande Marine Mugisha ubahwe kuva kera naragukurikirana kuri filme Mugisha nubu ndahashika uno musi ndahashika kuri lycée de la kabisa nuko rero Ezekiel ati bite muraberewe cyane umusi mukuru mwiza Mugisha na ubahwe cyane okay Fabrice Mukeshimana ati Mugisha yubahwe cyane ndamwemera sana Merveille Soso ati salut à tous je vis en France je suis en France je vis en France ndiko ndabarabane mu Bufaransa okay muri hari Grevis ati tekana kwanza voilà Indira mukanya tuca tubakira kuri telefone 67 ubusa Mugisha egera mikro meze neza yego turashye irayidi burya twe turayirembeke Tera bya abantu tuno munsi irayidi day Rayidi day kwi yewe gaye basha abantu ngo barakora ibiganiro by'irayidi oya are equipe ariko bikwiye njye kwa byoroshye tari gusiga ngahari imyotsi gusa Mugisha je kintu ngenda gusabe uzugerageze niwatunganya album tuzoigirira small officiel ngaha umva equipe nyene kwiye twambaye nyene bisa twese muri studio hashagije haba sazi yego hama tuhereze sho abantu burya nivyo batazi hari uko tubiza ku radio ariko kuri televiziyo naho nibindi hari kuri Facebook bibyoshe cyane babiboneka neza cyane Mugisha twayaze byinshi hari ikindi wibaza yuko wowe wibagiye gushikiriza abantu kuri Facebook hari umusanga avuga ati je shaka mbe nditorera tike kare
avoye ko shika hari shike gusa hari ibintu byose byamaze gutunganya si shike kandi hari abantu usanga badakunda byo gutonda ku mirongo urumva ndije kurondera itike ashaka nyajya ku muryango nyene ashike atora tike yiwe ibyo twarabyoroheje ku murakene itike yiwe binava acha yakura cyangwa akandika message ya WhatsApp kuri nimero 69 amajana 911 amajana 713 yego ndisubiremo 69 69 amajana 911 amajana 713 703 voilà yego 61 yego 61 tisubiremo ifaransa ni 69 911 703 okay mu minota 10 dusigaranye ndashaka kwakira abantu bashika kuri batanu cyangwa se batandatu cyangwa se bane sinzi bivana n'abari bari hafi hara kuri Facebook rero ndabona muri benshi cyane mukuma mwinjira hariya kandi byiza mutibagira kugira ama partage ama share kugira ibintu byose bigende neza cyane okay avuga ati ndabaramukije Izahake Asha mwahaturiye kabisa na Mugisha mundamukirize ngo Dani Joel Mukamenge ku gicumi na kane undamukirize na okay voilà ngo tumuramutse na Big Fizo sawa nimba ari mujama wawe Mugisha utubwiye ndakuramukije Izahake ndamukiriza Mugisha ndamukunda cyane filme yiwe na Karire yaraturyohera tukira abana bato gusa abafise urukundo nka Karire baraheze kweri uravyemeye Mugisha abagize gute ngo bafise urukundo nka Karire ngo barahari barahari usanga ya mahura nyene na vya bisuma nyene vya hari ngo abafise urukundo gukuri barahari washaka n'abamusumbya barahari amusumbya Karire yego urukundo yego bya Karire yagiye ari Buganda amatwa nsumira muri Sire je suis pas sûr hagiye na Mugisha hagiye na Karire mwarigeze gukunda na Mugisha nta n'umunsi warimo ko abantu bavyitrantinga Mugisha na Karire bari mu rukundo ni mentalite za kera hagiye Karire nari ba ex ba ni nkuko icyo gihe abantu banse bishyizemo nabi mama Rushatsi kandi atari ibyo kandi uri mama mwiza cyane mama Rushatsi yarahatswe we urumva rero nibyo by'ibyo nyine kujya nani Karire yerekanye urukundo kwa Mugisha abantu barakunda by'ukuri kweri banarega rukuna muraba barakunda bavugana aya barakunda by'ukuri umva ibyo byamaho n'amakomantere après le film ni gute Izahake ndamukiriza Mugisha ati ni Vianney Vizos Life Boy akuramutsa emwe jewe nukuri nuko nikeneye nasimbirayo mugabo turasangira urukundo aho ndi hose naho bari hose okay sawa bite na Mugisha murakomeye gusa nta kiboneka yari yagiye he ndakubaze n'umunyarwanda Mugisha n'umunyarwanda aravanze n'abanyarwanda cyangwa se bon Mugisha n'umurundi ya 100% ariko abavyeyi ba Mugisha nka papa wiwe papa Mugisha ni wavanze n'abanyarwanda Muzeru Mashana ni wavanze n'abanyarwanda kandi ari mu Cibitoke baratwumva uriya Muzeru Mashana burya yavuye mu nda y'umunyarwandakazi Tinda ndumva nkene Mutamaru Mashana zongendere ngahawe ndakumva nkuru ziwe bakoze ba PJ Classic FM na sirabwa babwire burya Mugisha ukunyera atera inkuru niko na sewe atera inkuru cyane Muzeru Mashana abanyarugombo baramuzi Mutamane icyamamare je cyane urugombo niyo mustari wa mbere mu nani wabyeyi niyo mustari wa mbere mu ntara y'Ibitoke apana mu rugombo gusa mu ntara y'Ibitoke yose niwe mubyeyi w'umustari azwi cyane mu ntara ya Cibitoke cya Rugombo no kuvuga yuko gushika naho kuri uyu mwanya je nawe tuvugana hariho ibarabara yitiriwe kujya Rumashana yego ibarabara yitiriwe kujya Rumashana abafise amabisi abashaka kugira gutemwanya basi bagende ajya kuri nuziye kuri Kotebu ati be mu Rugombo ari ibarabara yitwa kujya Rumashana abashoferi bose bakorera mu ntara Cibitoke mu Rugombo barahazi
umva numustar numupapa w'umuziki utabona mukeneye kwera abantu kwa mutumya zose unga ati je dukene bas ni invitation special uzoze special PJ iraguha tugera nawe kiganiro azoza ngavyo oya tuzovuma twaranja déplacement ari kaze bitendi Evode mu Kamenge nagomba mbaze ko hatumiwe abantu bose cyangwa n'aba Islam gusa twari twakivuze ariko ntacyo gisubire abantu bose bava bakagera yego turabaha ikaze kabisa nimba ariho ucatsi radio yawe tukumenyese yuko yari PJ Classic FM 97.3 turi kuri Facebook hariya ariko kandi tubamenyesha yuko tuko turayaga giteramo kiza kuba mu kanya isaha 9 hajya kuri Lycée du Lac rero baha adresse neza abantu batahazi garo umuntu usanga ariko twumviriza ugasanga si kuri Lycée du Lac namajahenze kwirabira mu gisha Lycée du Lac no kuvuga yuko urabona ibara ryo kuri Prince ugiye kuri Prince Serge basi base Prince Serge ko Prince Serge harazwi hajya mu Buyenzi kuri Prince Serge ucumanuka n'ijya kaburi ufate kuri zone mu Buyenzi ni kure ntacyo reka tugende bukibuke zone Buyenzi tuje kwa muganga kuri Prince Serge kwa muganga kuri Prince Serge hajya harazwi yo kaburimbo nye rijya kwa muganga kuri Prince Serge amanukana najyo mpaka kumwisho manukana najyo mpaka kumwisho wowe nduraba gusa ku iburyo bw'iwawe urazo kubona ni yanditse Lycée du Lac Tanganyika voilà hajya kuri Lycée du Lac ni hafi ya Miki harafatanye voilà harafatanye Miki Lycée du Lac okay kuri kimutabwira hajya kuri Miki nahisemo bon Miki nturamenyera kandi abantu benshi ntaho bazi ngo Lycée du Lac harazwi cyane okay akaririmbo shaka ni okay voilà yakase isaba indirimbo bite ndi Emmanuel mu Kamenge yakatasha okay ntacyo bitwaye bite ndi Emmanuel okay ati bite ndi vini mu Gihosha ndatahi okay sawa ntacyo bariko baratasha ntacyo bitwaye tuko turakira utubazo muri ko murabaza mu gisha kujya n'igiteramo ciwe kiza kuba mu kanya hajya kuri Lycée du Lac nka PJ Classic FM nico tujejwe ndi Dani Joel ngarutse kweri mu gisha isinema yiwe yakiniye mu Cibitoki ca Rugombo sinema yiwe yakiniye hari umuntu yanditse kuri Facebook ati ego ibarabara ririho ryitwa kujya rumashana mwubahwe exact moyage abanyacibitoki baratanze commentaire za kuri Facebook voilà ati nukuri rirahari mugisha ntabeshe hari ibarabara ryitwa kujya rumashana numva barahaze mutama ni cyamamare gatakira abantu ku murongo rero Allo yagiye 67 amajana 310 ubusa iminota mike cyane sigaye turashobora guca twakira abantu nka batatu gusa iminota mike cyane sigaye hama mu gishatse tumurekura tumusezere yigire amahoro maze abandanye gutegura igiteramo ciwe ukuri kwamye reka nabije yuko igiteramo kiza kuba hajya kuri Lycée du Lac ni sahi 9 kwinjirana amafaranga igihumbi ku mwana muto 2000 ku muntu akuze n'ibihumbi 5 muri VIP handi bitwa muri VIP handi usanga hicanye abantu nyene baba biyemera abantu biyemera usanga nyavuga ati je nta kavuyo shaka inimero ya telefone mu gisha yayitanze ushaka gura gatike kawe ubu nyene birakunda ariko neme yuko ngira ntange kado ku muntu aza kwishura ikibazo gikurikira je rero bya sinivuguruza je kado ndayitanga ku nyene nayemeye ikibazo ni Bega Cinema Mugisha yasohotse ryari Cinema ya Mugisha yasohotse ryari hari mwaka wa ryari shaka gusumwaka nta bindi hamatike VIP ukabura isimbanye kuri Lycée du Lac hajya ukaca ushika hajya ukicara mu kibanza cy'iteka ca VIP bitanu ukabura yagurukanye Bega Cinema Mugisha yasohotse ryari hari abantu ngaho cyajya mu marasheri cyane ndiko ndababona abantu telefone amuna ko abazati mbeka mana Cinema Mugisha no ironka Bega no ikura okay allo ni sawa mwitwa bande muri he wa Muyinga akabazo bakumvise Cinema Mugisha yasohotse mwaka wa ryari 2010 urayigorokanye ndakurahiye wewe ucuza rero utoretike ya sawa Mugisha abantu sinakubwiye ko abantu bace bacengete ngaho nk'uyo ngaho urazi byaciyagira cyasimbira ko hari kuri YouTube araraba rero sizi ibintu ariko vers la fin Cinema iheze biranditse kuko Cinema iheze wacubishira ko ati kumwisho kabisa 2010
okay sawa ntacyo bitwaye uyu rero akaba aragurukanye tike VIP reka nakiri uyu nawe twumve allo yagiye 6 ubusa tike imwe twayitanze Mugisha niwe twari kumwe uno musi ngaha mu kiganiro Laidi special Laidi nuko rero reka Mugisha mu gusozera sinzi ko hari akajambo kagasuni karugiyo genda udutekereye cyangwa se wo tubwira kugira abantu bagende bavuga ati Mugisha quand même yadusigiye ijambo gihumure kandi urumva yuko byari biryoshe quand même ikintu cyari kiryoshe twatamvye twataritse ababibonye kuri Facebook yari ababibonye akajambo rero kanyuma wo dutekerana akahe Mugisha Jambere nuko noshimira kwanza byimaziyo PG Classic n'umutima wanje wose kwizina rya Mugisha Movie Company urakoze cyane nshimiye cyane kandi mu bana yamutera imbere yego kuko turabona yuko nimwe mu radio ikundwa n'abantu benshi kandi ifise umwanya muto ariko ikabikundwa n'abantu benshi cyane kina ndayifata nk'igitangaza kuko nciye hose mu mikorosi ntumva PG n'abano bantu namaki kuri nibitangaza nimwe mu radio Imana ishimwe cyane kandi si byo gushikuza niko kuri kuza Imana ibandanye hezagira PG Classic urakoze cyane urakoze hama ikindi naco ndabigusa bari baratwumva yuko cyane bari Bujumbura yuko boza kudufata mu mugongo igitaramo cyacu bari saa 9 cyo turi kumwe turyohege twese hamwe irayidi hama ikindi naco ndabigusa yuko twese ngatuko tuko twirenganira umwe wese ukatumviriza mwese yitunganye akora ibyiza akora neza ku bandi ababanyi umuryango kuko byose nibyo akanyagato umwanya n'umwanya umwe wese arashobora gufata inzira yiwe agasigara historia gusa tuko tuyigira dusige historia nziza ku isi umwe wese yaranje asige historia nziza ku isi bazi basigare bamusabye uvuga ati ego shakanaka yari muzima yarakoze bizima yari intwari yarafashije ego niko butumwa bwanje bw'uno musi aho nyine numva umuntu wese mu majambo make Mugisha ushatse kuvuga ati icara hasi wirabe uvuga uti nk'ubu nyene je nitavye Imana wisuzume ati ni giki nosigira nosigira iki abantu bankikuje bavuga bati udasize umwana asiga umugani ego wosigira iki abantu ciza bazokwibukirako tureke n'ivy'abana ego bashobora no kuvyara umwana akakubera igihumbi na cyane wewe kwanza wewe nka wewe ni wapfa witavye Imana bazokwibukira kuki naho atari abantu benshi umuryango wawe wenyine wawumariye iki voilà adami wawe papa wawe mama wawe mutoyi wabande wabamariye iki iyumvire isuzume hama wihinyisho nimba atacura abamarira ikosore na cyane ego Mugisha rero bivuze nyene nk'umuntu nyene urumva neza yuko ari cyane mu Mana sinogina nasumye ka message karakomeye cyane n'umudada yitwa Aisha ari mu Buyenzi ati yambo cyane ndabaramukije Mugisha ndamukunda kandi ndamwemera abanyabuyenzi twese twabwiranye tuzaguherera kuri Lycée du Lac nahumure Imana iraza kumukorera ibitangaza yumigwe urakoze cyane ndada ibitangaza rero nibyo twiteze kandi turabyizeye cyane ego Imana hezagiriye igiteramo cya Mugisha Imana hezagiriye mwese mwadukurikiranye reka rigana cyo tugarukiye ngaho no munsi ndabwira yuko mwari ko muradukurikirana muri benshi cyane kuri Facebook mwakoze cyane mwese mwagize uruhara mu kugira kino gano genda neza cyane ndamushimiye cyane byimva mutima by'umwihariko ninde ni Mr Gravis Mr Bible Gravis on the scratch Imana hezagiriye cyane ariko kandi ndashimiye cyane Big Jack ariwe asanzwe haragarikira ibigano bya PG Classic FM arumviriza nyene ko biba bisukuye neza biba bisohoka neza akarakora umwanya urukura kurikizwa ukuri kwamye ariko kandi nshimire mwese mudahengekashanya kumviriza ibiganiro bya PG Classic FM ku mwanya mwumvirize ibiganiro byacu ariko kandi ndabamenyesha yuko nanyi za kuba ndi kuri Lycée du Lac Tanganyika hajya mu kanya Mugisha yabwiye direction yoroshe cyane ni urafata bisi ikagusiga neza na neza mu menga kuri permanence ni kure gato kuri kiosk voilà urira bisi uri mu Kinama uri mu Carama uri mu Rubirizi aho uri hose urafata bisi guhera saa 9 imiryango iza kuba yuguruye cyo genda bisi ubwiyate musike kuri kiosk nyene mu Buyenzi bacha gusiga hajya permanence hafi ni permanence bari abana na kiosk voilà ushitse hajya ugacumanuka n'ijya kaburimbo isa nk'uri kuja kuri Prince Jean Charles ijya kaburimbo rero ko bita ho ashamuka
hose mpaka hariya hepfo ushitse hariya basi uza kuba wahabonye haza kuba hari imiduga myinshi abantu benshi ibintu byinshi abana mama badada bande babere bariko bararyoherwa n'irayidi baryoherwa turimbo twa Mugisha amasinema yiwe kandi ibintu bitandukanye birira inyama ushaka kuba utije reka sokana abana reka sokana umuryango reka sokana madame byose bigeneza cyane zaka baza kumubona baza kuba ndi hajya famille twese tuza kuba turi hajya nta yindi map rero abandi baza gufata ibindi ntumumbaze iyo muza mukumva muri ko muraja imana bahezagire cyane rero mbwira aho muba mubahwe mbone mukukene ibintu bya PJ Classic FM bantu turimbo turyoshe bikorwa biryoshe naho nyene mbara muvyumviriza bya hanje na Mugisha tuvuze dutsi bye bye ciao ciao